as a man who believe in justice, equality, liberty, adu the thazaba mi moina laibak am sovereign nation amagi luching mama phapado I am strongly condemn it. Okay, chamana na I surge to birong ne khali ko. Mayam ju loin tonari. But interestingly, Venezuela ko ba world ki natural resource se ekogi untapped natural resource se number 1 ne na lau thora country ma khakne. Sugumba laipak amagi president ama अखोगी अतोप कंट्री में वार डिक्लेयर तौदना मिलिट्री स्ट्राइक खरा तौरगा याम क्लीन स्विफ्ट फारगा पुखिबगी ऑपरेशन से माना ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व का ममिंग थोनबा डोनाल्ड ट्रम्प ना ऑपरेशन दो ममांग बिन लादेन अखोगी एसासिनेट तौखिबगी चमाना ना हाइदारे को सिटी इज नॉट बिन लादेन इज द प्रेसिडेंट ऑफ अ सॉवरेन नेशन Sine ba mayam da chamam de kamai na phagri nuai ba ai nuai ta ba condemnation to that's a different thing but kamai na phaba ga mino sine da laiba am ke president bu without any resistance kanam de madu no mai kam da na lan tong na da kai na ta vida cleanly ekte helicopter kha paisala ga magi military installation khare de strike or ga ma phar pu ki ba se kamai to operation ni US की डेल्टा फोर्स है से आई के तंग संलग्न है के डेल्टा फोर्स है से क्वाइट के सिक्रेटिव होइबा मोय नेवी सिल सुलै को यस या सिक्रेटिव होइबा अदुग पैसा से अरै बंगै थादब मोय पैसा बजट कांग्रेस नै नदि मोय थादब पैसा से क्वाइट के अरुबा रिजिम चेंज कुंबा याम लुबा ऑपरेशन तो गया है US की डेल्टा फोर्स है से मोय जे US की नेवी दगी US आर्मी दगी क्वाइट के एक्सपीरियंस होइबा क्वाइट की पेट्रियटिज्म द वांगबा US नेवी है से US की armed forces mayam sida khwai powerful over the US marine hai mohoi de ki local laga moi mayam apawa mangai ji local laga avenger gum banida okay apawa makai ji local laga same ba du force ne so secret missions how powerful they are very powerful moi de paisa ari mangai pi aduga makoi se mohoi ki USP se secret moi da yam law bo kong ba leite moi de secret aduga ayamba force operation America ki successful operation makai se delta force na to ne da moi da kanana tawi karim dawi ngasi ba khangoi sigi delta force na to se sai tha December swaida moi plan ji loi gre US ki kaino dagi administration dagi hawse na hai gre December 25 ta Maduro se formally indict to New York ki Southern District Court amana tha tare nipan se CIA operative se lai rewa Venezuela aduna moina tha December ki mamang ki tha taruk mamang chahi 2025 da Maduro na kari chai karam matam da tummi even Maduro ki family pet se maming kari kawi mana kari chai karam kanda magi kano toilet chat ni haibisi bawa masagi na taw mai pet se loi khange the most interesting is kamai khangi na kana Venezuelan gi magi secret service president nga iba secret service hai tare ne security guard ta gina traga armed forces ta gi compromise to right big question la ye aduni mayam na chawn hang nari kai gi no haiba mutanda madu yaudana America CIA na traga atopa American intelligence agencies na systematic precise hoira magi phamung ji bo kaya namna thage metrics se si bo information ji leiram ni for months 4 months, 5 months, 6 months. Aduga December da finally to we are abra ai sa president na ai hairake lusan loi December da moi lusan kre. Sige se so kemetik security ko ibane. Sida akoni interesting ko ni yingi kai no matam da. Aso kya am security ko iba kai no se January tang ahumgi pung moi gi time da American Eastern time da 10:46 da America president na White House ta kam ga hawo ai kre. Ase yang important ko is ai kai no da ai na sum newspaper da kaida adagi information intelligence information da pa matam da kamai to geda America gi akoi ki kaino si ki base Latin America gi manakta leiriba American Air Force base makai se sidagi 20 separate base tagi and land as well as sea dagi 20 base tagi aircraft si chama yang khaine pai thore ise masda America gi F-22 jina quite sophisticated oibane steel fighter F-22 se masigi generation je ajik China Soviet Union na masai Su-47 ne aduga tani compare to ngam F-22 F-35 F-18 F-16 F-15 aduga koi ki B-1 bombers 52 yes 150 total bombers are 20 based across Latin America land as well as sea the Paithora ka marak the helicopter ahumla some say ahum ne hai anira helicopter ani jina chinu helicopter se koi ki plate ani ban do mamang maning bang chinu ko okay sige navy ki helicopter sina sorry air force ki helicopter sina toraga
Armed Forces की National Security Guard ने अदेगी Air Force ने Air Force ने American Army ने American Navy ने पुल का joint operation ने Delta Force ने lead तौरगा अदुगा चंचल ले अदुगा मिड कनो मैं हमसे माइल से पायर के हेलीकॉप्टर से सीधा की 100 फीट कतंग पाए है 100 फीट आई सी ये 100 फीट से हेलीकॉप्टर असुयाम लुम्बदुन पाए ने 115 से अदुगा अकोई बसिना Air Force F-22 F-35 से ना क्वेश्चन अदुगा गार्ड तौरगा मनुंग से हाइदी हेलीकॉप्टर अनी दुनेबो मदुरो की कंपाउंड चंगदोइस डाउनटाउन कराकस कैपिटल से क्वाइट के डाउनटाउन होइबा एक्सपेंसिव होइबा मफम दुदनेबो मोइना ड्रॉप तौरस कनो मथक्सिदा चट मथक्सिदा अदुगा चंगका मासे सेफ रूम दा डोनाल्ड ट्रम्प मसाना हाइबने सेफ रूम मदे चेंजन गे तवे बंकर गुम ममदा चेंजन बसे थांगदा हांगा मकोंग अमा काजला थिंग मंगमौद्राव डेल्टा फोर्स का फारा पुरकपने अदा याम कनो इंटरेस्टिंग होइसिना माने सेलेक्ट पदो नाइकी फ्लिट्स ग्रे मचू गे आइता सी की ग्रे सिना but that was a gray ne ग्रे अदे सी जो ग्रे नि तना नानो ग्रे सी नतेबा nate ग्रीमा की ग्रे मचू अदे मा सेलिसे अदे ग्रे मचू की फ्लिट्स नाइकी फ्लिट्स से अदे ये स्लिम की कहीं के तो मा दि एक्सेल साइज दा होजिक से कइनो आकाना Amazon da ade kaida the sales adugi trending quite oiba dress se adu oireba adu Nike da de mukanare Nike that's an American company largest the global largest company in terms of apparels